kalolo. Kira kenda na kay Viti kenda ichiko above the lolo. Above the lolo isn't guessing. Isn't guessing. Oh, okay. Kung nilang yan na soli-soli ni kalolo, vengo. Yan ang unang ko suduki na. Yeah. Ang unang buli ko na kalo. Ko yung ulit na vi ko na kulo. Guru. But na sir nila kito bisa tu kuna different colors one people. Right man. Kaya ko lolo, ako ko bula-bula, ko ndam-ndam. Di na. Ko sa taban na ko na musuki na linga. Ra. Toto batake na same color. Kanjina Babu. Lebu na. Pada mengay musundo na. Mengay musundo na tikinilingay Babu, mengay me pangononan rasa blue. Hey. De ballpen. Ya nandrani karkarawa. Blue. Iyo nungundra. Ena binakatake me balte au lebu chuko na vitamin C. Good morning, Babu. Say good morning to all the people listening in this morning inside the minibus, the taxi, and basi. Bapre. Basi na George. Sonango na kena tong gule dabi. Ira na tamata baro rongo chiko na. Saan tena din? Ira baro nila sa bondo chiko na motka. Yeah. So bondo chiko na basi. Sa stuck chiko na basi ng gunsala. Traffic jam. Traffic jam. Isa aundo lomani kemdo. Lomani driver talanga. Hindi. Doon mo na sa bakin driver. Yeah. Lomani. Nada mo sabi sambanan driver. Are kila sa bera chiko taka. So sarna numo chiko sambera chiko driver singkala sa cute. Sa laku talibe na driver. Ay na laku talibe. Huncha ka dapat talere. Kiro ponto chiko na madao sa uchi pa na nona kerry ndorongon. Kiro murenga mana Stewart Street ngong sa Q. Q juga. O kemra un driver chiko ngai ndona lori ni government vehicle. Sa chiko ibango muri bikira. Ang gay rede ni sa dhunru na turango. Uy, ano naman ising doon? Tuno ka Michael, yeah. Na driver sa chiko muri na government vehicle ko sa tangi chiko na siri. Sa boso ko me kendo totolo. Are where else we gonna go? Hindi sa traffic jam, muri sa traffic jam ngai sombu na turango. Sombu ngai bosta ki ko en nan driver ni lot mo. Na sa tangi na siri. Ko sa lilia sa daba. Kaya mula ko talibe ire. Mela ko ibi na lori. Hindi sa uso, muri sa uso. Lo mandoro sa oso yun. Lako talibe. Sa sinibem bitaira na ililo kwa. Ayun. Aure ni sa ventola mo man katumba mo to ka ko na andre. O siya kantola mengo rimpi unom romot ka. Me sa supo mo ito me sa pag do sa pag ko Babu totolo may lama. Kaya saluban ni Babu Mike. Gain remot ka nalor liwar ibal mula. Ausa basa Babu totolo nada ba totolo pero sa baka sala ko man driver ko ngai biu ko donay romba to kono ko romba melau kaya trade na leve outrate na leve na isa nga yung kito mo kaya kumelako yo lako itake nung guloring ngayon mulong ito kakede ko lako itake baratay ko gaman 4-wheel drive na lako sono driver sa sengina patient na kanjina sa woso chiko na ngon sala ngay tut chiko na hon kila na ba Babu kibuka ko sa nalako in New Zealand si Australia kibuka ko tangi na city while you driving on the road kila nan driver sa chiko liu ko na sini toso to wala will park the vehicle ko nan dola man katuba ngay lako mai ngay tarong vehicle nada man lega what's your problem why you took down right man yeah kanjin balata na time ko sa lako na 2015 or 2016 ko sa len tambe tanong vitarong ini defense dikito ya na 2015 sa 2016 ko sa len tambe tanong vitarong ini defensive driving course ibalelevo bre Kaya sa squatter ka na mag 98 Babu. Defensive driving course. Bre kaya sa ngay vulide kina na CD. Na CD ni lori. Ngay tukuna na instructor nga sinibuli. Na bale ni CD na lomo ni lori. Kento Viti sa bakatangi sabi. Pepe sa baka Bitalia. The reason for the horn
inside your vehicle, it's for emergency purposes. Right, man. Pinakapagalia ko kung saan na nail in the coffin ka sa bito at akabatyo. So sa pipi nga bagalil. Pipi, Kaya pagkayo ko sa chikolomani na mulurin kay sa lock kang beka. Sa kala ko sa vina kata me kere bebu ke that's why you took the horn. It's for emergency purposes. Ko sa binakato do na vivu ke same time mela ko any vehicle. Right, man. Kaya to Viti the drivers. Woo! Salak mo na pip ni wave. Yo, Michael, au la ko India. 2016. Oy. Ngore kero sember ni sudu kero. Oy ko lang na driving course, ko lang na market course. Intercourse ko lang na. Ko sala ko na intercourse India. Kau na nugu koro Macau. Iya. Ule kande kina. Ikia Michael. Iya. Na matagal laylay. Kekenda duranga kena marmay sa lesumay India. Kena bandin din taga na taron ako. Tego po matagal laylay. Kego simberian sa tego na CV. Pi. Vakandua nangona es na bongi na bongi. Nangona esa ochikina na tre. Ana lebu ni motoka ya. Lebu ni baisikeli, lebu ni lori na motopai na riksha, sana rikso, sana hexo. Iralako kede. Uy, na hexo talaga. Hexo talaga. Nada mo kurto sa tangin na si every time. Michael yan na to style ni safety ya. Kito emergency. Roto no mataning ono logo kya usain raba ko ye mawongo Miss Babu. Roto ko sa emergency nga na 24 hours. Emergency nga para sa tangi si. Ya roto sindo signala. Roto sinindo sign by roto nanon roto kani kendo na motaka tangi si chikoy muri. Yo ko mekila do chikoy muri. Kendo tangi si dili ko kila. Do chikoy. Ando ay sa reji ko. Ira sa boro 10 vango ira na tangi si na sini solia na signal na ko ina batangi si na main thing ema. Oh, ke baka ko sa chikoy ema. Ke baka ko sa chikoy if I want to 10 left ko sana pip nga toso. Oy. Moto paisa virna Michael na inta mo ko na intercourse yung moto ka sa bango. Ina namongo ira na dina onto nga iko mere nga na namongo na tube sa namongo na tube light yeah. Saya ina kani mona libo na indicator na YouTube. YouTube. Na YouTube. Na mo indicator. YouTube. Era vivia watch the vital rongo e na round in the lilio iko. Era ngai tal no tuku bendo na lili. Okay, YouTube. Yo na YouTube. Ko gore dar sona tamba na video. Baleta na driving in India. Ba, pero era na dina on abango era timing na sa dotanika. Yo batang isibi. Kaya ba ni nung vida na singay kaya ang kila na mosin in dalingan. O jinga sa rungo na city may na early morning till the sunset. Till the sunrise. Till the sunrise, the sunset. Sa konga. Sa city arre nga. Rikso, hexo, all on the road. Wow. But may kilikan din na. Bekem nito lang kina marama ke bekem do rongo din do drive batang isi dito no me kwa. Tuko ni me kwa. Damo na lega kana la ko talibe. Do tani ke dom namba di mai zonga iko. Ke ko sabaro zonga. Ke ko sisi bagalai. Ya nanguna iko batang isi. Ke senga la ko lestale na koro la ko waita ngi banga rasivi. Lokana. Pinabale Mike pinabale talo no vera torang kena marama au na talo tak na LTA na Latsa Tuba Association mataka. Oi mataka. Oi namo talo no mataka. So listening tomorrow morning 7:30 Babu nangay talno takkan ay talno ni LTA. Wait na LTA nada ba kila bombalo ni LTA? Latsa Tuba Association. Nawale mo Babu kay na makatala na fame mama. Magali. This week that's another 7 na. Yo. Sydney 7. Singa Baraway batakina singa Sunday. Ko sala ko. Kau sa biar ko cukup na Sydney mi. Sa biar ko cukup na Sydney kay check ta kana balance na bank na no sa singi. Ada na tamatalo kita bulun-bulun cukup ada na. Ne. Kau sa check ta ka ba ko sa
sa singing bata na fair sabi chuko balay dake. Maybe next year sabi ala ko na Sydney. Na? Sa lele chuko